e leng se se tshwenyang segolobogolo ke botlhokatiro jo bo leng gone mo Aforika Borwa. Sengwe gape se se tshwentseng ke go gola ga lehuma le tekatekano. Ikonomi ya naga e bokoa e solofetse gore monongwaga e tlhatlogele go diperesente di le 1.9. Le fa naga e tsweletse go itharabologelwa ka bonako mo go COVID-19, go santse go na le ketsaetsego ya gore segajaja se se ka retologa ka mokgwa o ntseng jang. Fela go ya ka baithuti ka lehuma le tekatekano, magae a milweng ke lehuma a tla tshwanela ke go neelwa madi a lekanyediwang go diranta di le R600 ka kgwedi go ka kgona go itlamela. Se se raya gore madi a thuso a diranta di le Mararo Masome a abelwang ba ba sa direng mo nakong ya COVID-19 le yone a tlhaela. Still, the 350 remains hugely inadequate. It's only 56% of the food poverty line of 624, which means with 350 people still can't afford the basic necessities, the food necessities to be able to survive on a monthly basis. Gabagare moitseanape wa merero ya badiri Mamokgethi Molopjane a re go tshwanetse go kokwanwe matlole a tlileng go tsosolosa maemo a ikonomi. The money that is, for example, used as a stimulus package for the economy, part of the stimulus, the money that is used to revive the economy, goes to the people intended for in terms of employment, in terms of job creation, but also how are the skills mismatch between what industries and employers need and what our graduates have and sectors and future potential employees have. That skills mismatch, that gap, how is it going to be fixed? Le fa di tlhokego mo mererong ya loago ga mmogo le disuga tse di tsweletseng go tlhatloga tsa puso di itemogelwa, go na le gore seo se ka baka tlhatlogo ya lekgetho mo le tlileng go ama bobe ba ba leng dikopo dikhutshwane.